Kardom aprang si anytime to the news kailangan phal adaba kardom pachiglo pini anytime to the news beta thamma pini lisa mi to na disha dekhipi nona jupai kha betang ton Contractor Manoj Parik sai ke claim ki sai oi puthak nilibarat ning kang som se chipaklangpo Lakhain ko rapo Nilip MSC constituency ke parlo sanglanghat pe mera bheti 1 kilometer pho ana jang black topping to work claim ponja phan pura Manoj Parik phan sai pu pek ponlo lapen scheme amendment mate package number kila puson hello MMU PPNAS OPDG 222323 CPDM ke mukhya mantri unoto pakipat nirmana chani pu hello lapen bangso to war phan tangka ka panong pona phaila ke kadu ka we sika 11 crore 48 lakhs 36000 ana tangka panong ponlo bonta contractor Manoj Parik bang amithang jungjunga le phan se chima thalo ka jok to war bang sai ke oi si claim ponong lo lapen sai ke claim ka sai oi pen jok ning kan sian tami pling plea ko pen dik buk chiplang la Lasi laki si nili barada tuma kenang sot kai ke kejelat fera to war pi pot lasi to war bang nang keselam pi pamesa nangji lapen contractor Manoj Parik alang la puson sai ke oi ke claim jok nili tu rada tum ke ning samse lapen ke alang li fan pravjin pen blacklist bi ponang chi puta cherok tok ke thegi dinga rada tum pe ki hang podopo Lapen Bangsolong Nilip Town Committee Chairman Winson Ronghang Sitame Chetongdun Lapen Ward Commissioner Jackson Milik Lapen Diwin Way Lapen Ong Dung Ke Thegi Dinga Tumpen Chetongdun Si Nilibarada Tumpen Chingki Chingwai Po Tangte Non Ang Tonpen Flar Daklamte Arju Ponona Nilipen Harbongan Rongpi Lapen Longliest Terang Reports Northeastern Today News Ladakh Sanglanghat to Merabhiti 5 kilometers labang so kam ke claim ke si oi penana rara tum aning oilo me olo sir Dr. Turiam Longhang la pen chief minister labang so initiative and so bang so twar la ke CPMDK road lo ni tum la ke si tuma lifeline pusin tum punang po la ke up to connection ke ni tum ke nimlugar so connection lo so tawa te bon se tamila daga contractor Manoj Parik po alang labang so kam ke claim ke si oi Ningkan sita velang la sokam patum ke claim pe nolang stame noni tum theglong lo atwar longli si nangklang rok lo kang ar itu yitu ar long ke use vek ni ar long use la tum dak ar long le use nai geli ni tum ko chinia teng ke la bangso atwar ar long ke use nai ke la ke uriam ghat na hole ha sayang long ar long si use nai pusin tum documents long tame theglong temon sa dak ar long e cheta theglong le non pidi sen gravel dak la tum repairing phan wang lo dak ta ing hanang se la ke si tum ning duk lo lagi itu misi lifeline lo itu masuk tawar ke laso a contractor fan ke dakpen pam pam blacklist binangi pusin hin bete mechuri perfect lo lasan taxi department tumta ladaka duk do lang tum chelang do nai polo so kam bangke la tum misi amon mesen tum sarkar tum han pilos ta bon sta mila tum kam cheklem kle lasi nili media troop en setame chuning ri lo labangso akam bangke mission fan claim pinangi pini labangso jongse so kam claim kle butangte monon phike claim pa meme budam phike hengnulo plus non la foundation bang mission nang so arlong bang use dera halaki ki use ven arlong se nang use nang pini hin pene chunilo sir Dr. Turiram no hang pantame lang pantame nili hin pene chunilo lang stame la so bang nang lang dun pen ki mission tawar na paklem mi phansin hin changlo la so bang ke ni tum non hes tamen tum dagarat tum penching wai lo la so sen gravel ke dak pilong le pinolo la tum chi phursi lang le tum phan metal dak sewanak metal mission metal wan se la tum phan pase claim nang pini tum pen dabi pono ni tum se tame non dak rat pen ni tum alu ni tum tok se ni tum CM sar phanta paleji department phanta pale la pen DC la phanta pale polo solam bang la pen even chief minister la phanta la solam ni tum pale phan tum claim mon posin tum ni dak la so media pen tame tum than pasini ponlo Lakha Pari Sirakreni Amri constituency ke parlo amka GCFC holalong MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habeteron Lapenki local EMD uping masla tumani dengpen rongthom ke prahine arong sar tu aphan TVTC chairman arpu kipipo Lason sepatu mi paipa chekro ni phain ko ratrok ani nijang karbiang long Amri constituency arlokedo arong rongthom ke prahini rong asar tu aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Lapen MLA Dr. Habeteron Lapen ke local EMD uping maslaya tumari tingpen Traditional Village Development Council Chairman arpu kipipo Lapen Bangso Chai Megalonga dun chuka chetong dun tu Amri Mondal Anthony Gramsa VDC Chairman Dilip Singh Hansi Lapen Kong Chunbang Matthew Kumar Lapen Prekcham kido tum chetong dun ti
Lason si CM ati Rongkhang MLA Dr. Tuliram Ronghang akimang pon laki a constituency tin tame mate arong mate hawarching thurnangji mate clerk chen bernangji pu matha pen rong tin se tame chairman appointment alo pipa jupo tangte la pusong kamatha pon theka pot rong asar tum mate rong atum pen CM Dr. Tuliram Ronghang phan ka churu pa jirpon thu la pen la bangso ja make mesen me at pen mai pa chun pon long lo pusi than pa chuni du Duaram la pen Daniel Tokbi report Northeast Time to the news. Arpinila TVC mare traditional base council puthak nali rongasa ardom phan keron pona puthak kosang se public han pachini intu kanang ayo din tu kan rongasa ardom kari ratu kari apen ongdung dak iklim kita masih ratu itu masalah sih minister dan sosial dan itu CM itu medium itu anak itu kalau masalah itu kami ongdung ajak itu kan kari dan itu ada song bantu angling bantu akan itu ini namanya TVDC anutin kan dak amri yang sangat bantu kebra itu pasal cermin itu kami belum pilih nanti apa ini dia alang itu kita cari kemudian komite atau bank alang itu kan ansi itu bank yang klaim dalam ini isi pelawar ya kalau saya mau hasil Tuliram Ronghang ini lo baik lagi ni kami mau punya tahu mau kan ikau amrim ko tapi DBTC National Village Development Council Tribal Grounds itu mana tapi itu mana karbi atau tiada yang maju mana mana buka community program CWTC isi deh lah bang isi Indian Constitution aja mana provision jadi begini securely dia tu पंचायत राज सिस्टम जा बेगन देखो बे खाना बाराना फान कोचिंग मान्याम बेदम बेटा रिसर्च जी जो नेबे फान कोचिंग बेटा डायरेक्ट सेंट्रल खाना फान सिस्टम मानाम जी हिमिनार फोनो को बेगन सेवा बाग लतम ताउ यो जे रुकु जे मुका 112 LA constituency ni MLA मुका डॉक्टर हाबितरन तो मुका yang si Lamoska aro tahu semua datang mana dalam kalau sapuna tahu si MLA tapi teron siapa itu la amri arlo TBDC attitude TBDC do pinada ka jero include pen ladak ni tumaphan TBDC chairman la pen members appointment ng pi lasu buthak ni tum ningarong pik la pen lasoa TBDC ki chundia phan lake nitum karbi rong asar mai pen ningkan ner kebak dolo nitum ka chesong sita chesong chot bolam kali labang solong ilitum nitum la 6 schedule arona tank pen karbi atum aphan imina jungjung anim rokom tank pen development pen danglok bisar kinder pen danglok nitum ho 1951 ningkan pen sekelong nai tebon sita ladak karbi ang long pinangan na CM nang manlo pinangan na munitutum pinangan na party council ta cari lo tebon sita Maduka CM kedamtang Maduka CM lapen Maduka party ta la niltumaphan karbirong asaratum imna jungjung nim rokom ajakong nang pithagi abang ave lasi pini ladak ilitum kaching honai karbianglong autonomous council ACM Dr. Akai Tuliram Ronghang alang li komantu neten ilitumaphan karbirong asaraphan matha cepaduk pensi ladak isi komite alang liseng labalsa komite kiseng pen ilituma Elvin Teron sarakai pantai ilitum curup onrek nai alang lita penangan la solong la sa TBDC ki chundia phan la sa TBC ki chundia phan alang li penangan chen nang cepaduk dun lo alang litum cepaduk la pen lituma council la tim karbianglong atum cepaduk ka teng pensi bini na ningkaner kepang bong karbirong sar tum ka kimanga kam binyan ken tum ningrong pitlo Pinyada berita kira pan sing ton pening do me chakni kardo